Sarihuti Medical Sub Center along Radatum Doctor Aji Theklong Lepin Lang. Umrang solong elto lapen tragang bong ahiring tangrak pen kacetong ajok inu debang po apran kedam. Ingdeng sirkep kheroni sangbadik sanstha amahang kethegani katalon. Isibirta kime RJ tha. Karbi Anglong Tourism Sai Campaign Patil Piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SI Asian Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Truck of Harman ke Charlie Dundong Japan Varsai kime Van Pilo. Lasopen Pacheton Dunsi Arnisi of Harman Career Counseling mate Career Guidance ke Padoji of Hansitami Arni Lapen Adim Sik Ponlo. Bangsoy Jame ke Padoponji laki Jakhonga Chiklo ni Pai ke Thom Arni Deepru Tourist Lo Shalom. Bangso along main ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo ningke hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 700239 4232 number along humri ignore Kardom Karbi Prime Time Bertang Ton Pen Arjupanik Tha Nilip MSC constituency ka parlo Chokhihola ahawar pen kahilo kilometers crazy so se inglong Sarihuti ahawar kadukave araratuma phan se kachalangji tebok het la pen ki joy ki ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen se kachalang hem ke panong pi ponsi kimrang pidamlo Bonta bangso se kachalang hem along ephong baksi doctor ke dambuke thek ponong lipinlang la pen nar satum setame Chiklo e John Pen e phong ni chedam po khonta isi hini bak ini po chedam thu etitik pusi rong ara tum pen pachini pon rong rubar lo rada phan se kelang hem dolo pu ke pu pon long ji kilake se kelang hem along doctors nurse atum ki do pen kai kita rada tum do wai pen kitang lok imprim e hong kachipi dam long a pen rat ki so por aling setami se kachelang dam long abangsi se kelang awarsa ki long pudam unji Jongsi se kelang hem kim dam lok pen rada tum thangara warsai long ponpe doctors nurse atum keso atum kinangchi akut avila pen se kelang hem pangram chipulote laki kaching thurmate rada tum ale long tanglo pu pudamun I Lason thak thaksi Sarihutia long kedo medical sub center a hem setami lapuson thak thaksi nangman detlo se kelang hem kedo doctors avi pulote kopia phansi bangso medical sub center hikimpo Angho kedam tang surihini rakretrok aningkan Sarihuti arada phan joy ke pen se kelang hem donang chipura Sarihuti medical sub center hem kimpondo bonda bangso medical sub center hem hikim kerang tang pamelo pu abangke thek ponong lelang Sarihuti arong arat ke thandun ke doctors ke wangwe pinlang mate doctor arji ephong tanilitum Sarihuti medical sub center along ke wang pensi ke so tuma phan se kelang pon pu ke nilitum theklong le pinlang Bonta nurse atum ke mentuni pen wang po malom so ghonta isi hini bak dopo jidam thujui po lata wang verve kusi thampo alang ne thuna chikpo yome ti wang po ata wang po 1 घंटा ma 2 घंटा bak do po dam thujui diti asida so hoke dakni tumge khiti side po asi apor bang chia sun dekhe cholong dekhe tilo hotan ke mane neli ki pudai bang ke alang li tumke continue si dak do nai nurse tumang ki doctor tumang ka biasa tami hedi nurse tumang ke lada ke alang li tum han sida appointment mate di asi alang li tum di tilo la asi alang li tum dak ki doi ma sini li chining diga Ronga soratum ki puki nilitum ke kisung binong lo athe jesmet ke so dera hut arlo somara ke so mate so vei so voya ke so hut kiso kache ponnang hut mekri kloprup anpin lasi prabjin pen doctors la pen nurse atum kai ki mithanga sai ke claim ji aphan chewang vera sonte ke so dera tum aphan sekelang dunlong lote mesenji puta che tham pon Chokhihola pen Sonjit Pro la pen Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Di Mahasawalangri umrangso langka towar kilometers inkwara ke thom adimalong toweajo por phai troxia por malom truck la pen eltong bong ahiring tangrak pen kache tong pusi berta longpon Birda kelong dona tengke kache tong ahir ke tanra ka jok adimalong amat inut afran ke damnang
kithi loda bang phu nijang karbiang long langchar pu arong amekar bikrom khopusi pangthek pon patumia jo kithi tangar pum ke umrangso gorompani hospital longsi bipon koklung arengke so bangke thoma tuma phan tong se ko pen phojai an se ke lang jia phan pon nang lu bangso long diori tiniali amekar anjali teron pila pen rikang ni hompu arong amekar mina rong hang pi kusi pangthek pon la so long dorom terang aphan hojai ke pon hu toware bengsi amek chi pon do kachitong alto number AS01 EU 1393 lapen truck number AS01 DC 8111 kusi pangthek pon pinia daprang aporsi kititang bang apum postmortem aphan Dipu Medical and College along an pontang upusi berta ribdun long Kheroni pen Mohantiron Karbiang long live West Karbiang long Kheroni Higher Secondary School Hemalong kedamtang jakhong ni phai hiniar ni Kheroni sangbadik Sanstha asong amahang ke tek ningkan sirkep kepleng arani katalon pon Adapor phai troxy pen songalama Kheroni sangbadik Sanstha maipu lok barman borborari deng pen ingthor ponsi karlitang pherangke atma phan kachikimo padopon Bangso phi rat PMI pi ke padopon along drugs ke chok ington nangchila pen arta kichum hek pen penan ke do piso ke en ington nangchi pa thepi en ponsi Chopha aluhi sarpo tumpe jumi sen lapen akinang sot alam hai hui kache than padopon গাঁজা খালে এনেকুৱা হ'ব কানি খালে এনেকুৱা হ'ব হিৰইন খালে এনেকুৱা হ'ব খাব নালাগে যদি আমি মুকলিকৈ যদি বুজাই দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে গম পাই গ'ল এই বস্তুটো এনেকুৱা হেনো হয়নে তাৰপিছত লাহে লাহে আঁতৰি আহিব কেতিয়াবা ফাৰ্ষ্টেশ্যনত ল'ৰা ছোৱালীক এই বস্তুবিলাক খায় আমি কি কৰোঁ বেয়া অৰ্থত নল'ব মোৰ দৃষ্টিত যদি সৰু বাচ্চাৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি নিজৰ ওচৰত ৰাখি শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা যদি কৰোঁ তাৰ আগলৈ আৰু বেয়া হোৱা নাথাকিব কিন্তু সাধাৰণতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰত পঠিয়াই দিওঁ Mayalong kachitong dun aluhiatum Hawaipur Higher Secondary School Principal Kemananda Ghimre Kheroni Higher Secondary School Principal Dhoniram Dera Thanbang Himonto Kumar Medhi Harsing Phura Rongasar Ramsing Phangcho Rudreswar Bokoiliel lapen pinangan Rongasar lapen self help groups asong atum chitong dun Bangso hut KSS amaipu Alok Barman Borbora pen kaningje ponatengke Radasai claim clay aprang methang ahemari dalong jelang paprang nangji Bangso PC Radasai claim ponangji busi ningje pon মুখ্য অতিথিৰ লগতে আমি যি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ নিৰ্দিষ্ট বক্তা সমল ব্যক্তি হেমানন্দ গিমৰে ছাৰ হাৱৈপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যি অধ্যক্ষ তেখেতে উপস্থিত আছিলে আৰু আমাৰ লগতে হেমন্ত কুমাৰ মেধি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ শিক্ষক আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ শিক্ষক তেখেতে উপস্থিত আছিলে আৰু তেখেতসকলে ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়ালে আৰু তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া ভাষণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক নিশ্চয় এটা দিশ নিৰ্ণয় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত আজি আমাৰ খেৰণি অঞ্চলৰ বহুসকল লোক উপস্থিত আছিলে লগতে বিশেষকৈ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যসকল উপস্থিত আছিলে আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক দিনত মহামাৰী যি দুবিধ আছে ড্ৰাগছ আৰু বাল্য বিবাহ ইয়াক আমি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ Kheroni pen Mohantiron Karbiang long live India der along ke thenai na pen man peng kang tuinai bisar kidar ahem pulotangte Supreme Court of India henlo Nona kai kaching thur kaching baya war mona porhut India dates dami sonthan pen technology ahin ke aphi dodun delo Lason se Supreme Court of India hemalong akimi technologies ke wan pen SC amhang larpon lo non ke law park enalar electronic facilities of RCC and ponpo Supreme Court along summer break jut et pen puthot sahem kangpu ponthua hut courtroom sarlo akimi technologies ke sompon along advocates intelligence
anparta Supreme Court along sai claim bang atuma phan Wi-Fi war sai sitami pipon pola pen non ke loke en kang ton ji phan prek jama war sai sitami courtroom sarlo padopon po Chief Justice of India D.Y. Chandrachud hin pen ke than pona teng ke Supreme Court sarlo court 1 to 5 along non ke Wi-Fi war sai padopon lo Prabjin pen bar room sarlo along sitami Wi-Fi war sai pipon da prang po non ke courtroom sarlo lo aphar la pen lo thui ke en ington ponang po bon sitami lo aphar la pen lo thui ke en kang ton po aling le modern technology aphan chiki ding nang po pu la pu kali puta ningje pon thu non ke Supreme Court of India courtrooms araje kachelar dolo athe penangan technological facilities akini wando la so long video conferencing facilities our size tami pame pon thulo E initiative Puathepi and Bonsi advocates elegance Pherangki abitung la pen Supreme Court alongside claim bang atuma phan akijoy pen Wi-Fi our side pipon lo National Desk Report Karbi Anglong Live Tang te pinika prime time berta ke lapansi kang ton panik lo